Tahono gedededa menganda ita. Ia faluka ami wa ewa dede soaya ita Yesu Kristo. Bafa omansi lo walani ama bafa abu sagihe hanya monito. Ia doh. Karumali lo walani sito bali berbuo keda panigu feleona bawa sitelu 2025. Nihale moroi bazura. Sura Sinuna faza 20 afitu ayat isara iludono imaneli lo walani. Haga hegu Yehova bafamurifi hani haza ta unao. Baaba hegu banusogu Yehova hani hazi tokia nao. Nalahate ira hegu sana hore babe manga esigu sifa udu hegu basifati utede bamanende ira bala. Nalatarogen rao sanuwe bale ata udedegu. Natesuwen rao bale udedegu. Sambale uande ke Yehova da ezibulu dedegu. Ena emunahian rao banomo Yehova ande. Gerte ba anau no sogu. Baba maigi fa aseki Yehova ande. Baba musoi etedegu bagosaninya. Ifona sainda o bause na bawa bamunu. Ibini anda o bamini banosenya anda. I alawa o yawa da o badete gobe. Batefa gamba wagu yawa zifa udu hegu. Sitefa suya o. Basumangi nilau torofe ube e banosenya. Manunan ra o ke Yehova baulau yola. Irubida darumali bumalani manganda ita. Noma baso darumali me ande ama bumalani ma. Bama ande faabulu gehan soaya sama halnya aga. Kira kita rumali mo ande maila babu tu badu mas kembali itu. Badi Yesu Kristo faana dema. Nyata. Wawai ita fefu salam damai sejahtera bagi kita semua. Yahoo, Shalom. Irama ina batalefusa nyomasya bakazoaya ya ita Yesu Kristo. Tasuno ba tanda si bai sohaguli ke malani. Ba ibu ada dunia sinu faluka ita eru di malaka ade. Sito bali temigu ke damal ke ande ya dae remin cere. Elwahania tedeu waha kedeu ande moroi bazida bere tasanya. Sinungan 25 ayat 3. Faorida ande banomoroi babaha kedeu bafai wadede mogalangi. Yotara ele muwe itana iru ida nomani itu ita Yehova. Merege tunggu ande banus samua babale olifu lo walani. Le olifu ia itana dengan masih para kedua. Itu bali berhubung ke dalam keadaan mohon basura sinu saja 20 afitu ayat isara itu. Tanura surah ande bagi dosa musa. Bamo esi sibai hadaya dania zinanya badarumali. Zinanya ni patunya badarumali ade. Keiwisa sibai vanituna dan doade ba perjalanan wa aulinya ada bawa waktu pada dunia wa haba keluarannya padu adanya pada rumali ade keiwisa lowalangi li padusinya tede ade banu haga bawa aulinya banu famurifi bawa aulinya bahkan lowalangi padusinya tede ade dunia bano baaba apunya maniha sifat tede niha sedena mangalanya ia niha sifat uduhnya hasambali solo walani ada irama ina bataliku sepetu yang masih berkesuaian perjalanan wa auri dan doade utaradanya metekauni ketuyu ia sobali razo bairugi bagina terfe amunya razo lemane faifa dan doade moroi
tantangan ni hadapinya, dan termasuk tantangan yang paling terbesar bagi amanya kembali rasuade bisa dania Davidoade itu ia follows banihas sedena mengalami sedena memaki kofaurinia sama saya ya del Razo Saulo bagi kedau. Ewa aina oya tantangan rintangan ni hadapi Davido bahasa malu aku tu bagi Davido le amu mamaki hasamalu dania ba zurasimundo faza 20 itu ade balu sita de dania Davido ade wano ibe de tenafunya Yehova wano i aru ia baba madu sita de faurinya de bawa de tenania anda ibe etoi ma amarahuta wadai Buyata amaina. Ila amaina batalifu sefefu ni maseba kazoaya. Dozi niha sisoba bulidana de le faifa moroi basifat wata. Hewa ai oi fa be wata u eroza masana niha. Soba ata u naiteri yang pamakau. Soba ata u bapa amate. Soba ata u naiteri fanandrege. Bamin wangana soba ata uniha ade niha sinogana folohi moroi ba ngabodaniha simana gizalua ke Davido me semasa dania babe amenya razo ade oya zinoto bali fa ata unia na secara faaniha dalam hal folohi si otarai Razo Saulo dan beberapa hal tantangan yang dihadapinya. So gohi-gohi Davido andre irege dania balala perjalanan Davido ada oya iterilala babannya dengan Mahewa ena simana balik iri sukai. No ibe tertenafonia lo malani meba di sepanjang dania babulu ilohinya ada no fauzo aya khnya lesi te ala iya no itolo iya walan irege danya pada rumali zo aya ande bazura sinu na faza 20 afitu ya imane danya hani haza ta udao hani ha zitokiana baba aru gede Davido bami domane bagi sepanjang waktu ngane kaboto bagi dunia Wali iriya lumalan. No fa asri da lumalan da iriya danya lemane anta iya. Gofu hade ya mane fa buda de sipaluka kemia asala ilfai fa manetena iya lumalan. Fa asri da lumalan ande danya aboto badede Davido iregi ifalua zura sinuna ade iilah ba itanda di sepanjang ba orinya wala sitola manolonya iya bayar ruwala anda bali tuhu baromali ade data faiji wa asahida de wade sara baba morifnya ita irama ina ba Palifu sefefu ayat sarande imane haga kezu iho bafa murifu hani haza takuda ipadu adanya Davido ande bali mana atau iya bofu haja iya ngabali dan tahu di dunia le atau bali tokia iya haja iya nilau nusni hakania berenyesha Yehova zifau samu agodu salimbagu bahkan somba agel no sunia mama. Nah, tapi ditanya bazuranya surah sinuna misuranya sinuna siola sara ayat itu imane hehuna zima ke bangaimu
Bahega dengan puluh mate bagang bendeu banyak ugur baligur. Bahkan naka baso danya ayat isidua imani nalahato ia kebusana ugur babe manga esibu sifat ugur kebu sifat tiu terdehegu bang abutu badudenya danya wa solo walani zanuyan lo walani yang menjadi Allah bagi Daud, ireng tiu pada dan yang mane de ira bala. Pada umumnya, bala mani pada de Daud itu. No aku de dunia basoi hoa zifa alu kenia. Bazuranya imane, bazura sinunu 20 atelu ayat urfan imane. Bahe uter bawadana sigenalumo wa mati hatu. Bala kata udo. Dua, data fedi wa asahida dari hawani dua, babame ekheda venina. Iramina batalifu surfefu, sambua dengan dewa dede Davido sabel sekisibari, ya ia dalam iwa dania baayati elfa iwa sabale uanda ke Yehova, ena umunahia ra'u banumu Yehova atu. Hana wai ande sibai Davido da'u, bere baba afan buddha dunia me banumu Yehova anda istenda batulosa si utarai lumarai. Dia berada di dalam perlindungan yang nyata di dalam Allah. Asambale si sehi mafai wada da zololo ya odu sagete ya o basi lete mule banumu Yehova na odu sagete mana. Yerege dania pengakuan Davido ade bahwa faduhu dedenya ade faalu dedenya ade faasaki dede Yehova zifalu kakenia iwa bahaya cipenya imane bate falga bawagu yawa zifa uduheb site fasuyao bagaimana nilau doroke ugede manusia. Nah, dalam bahasa Indonesia pengertian dari batik falgam bawagu yawa zifa uduhebu imane sekarang aku menang atas musuhku. Ewahania no eva ia Yehova bani dunia tengah berwa dunia tengah berwa tuannya no ber bawa letenanya sarung bawa le angkat niat menunggui ide ketenapunya Yehova. Kira-kira dania perjalanan hidupnya dari doa itu nomornya ia bahwa dunia. Kiramaina batalifu setefu ni mashiba kezoaya sitobali angerimu pada mali ade. Bagi gidana andre oyang mana sitobali faatau fanila dede faadu dede zifalu kabanala bamati dasyamana. Heni asoga na wadani haduidana sedena mologi sedena mamaki koya intan. Heni asoga gafoha ena alfabali gira erada bamamasi belumalani. Ena alfabali dededa bamanekena khenia. Tetapi pada romali lobalani ande nibasoga makane. Merupakan satu ungkapan faalu dede Davido yang bisa ia wali mana iri yang malai. Tetapi di bahasa kita dulu balangi balano ya ita bazi sangat terfauridade yaitu ita balangi ya dulu mengandung ita mengandung sebagai dalam malino ande babalil ia terbalik haga famorifi bahwa hau dilema ya dulu